Batamay, may San Francisco ki Burubura, sema maing gay waseyani. It's a shame so Santi zartu na kena marama daru kena ngane leo na ita ni mbulu binagasaga sabo weekend dai tini kapana miniti me bana kaloko matai kere biso chukun me tiga bumberto na to programa na kabi benga rabi entai tai ya sana to mani chunga ni me bakana kene bagra na be kabi to do sara na kabi ni singa lutu le bendai ni ko se keruni singa ni volbo November kita bagi mani chunga turun na marama daru kena ngane leo buno sabo ni siama chukuma kina na kabi benga rabi tai yo pedila no bono mani don benga rabi kita bagi mani talanga na siama chukuma na live on to Facebook page na kabi na ni kuwa Sagayan rin na mode, katalau chiko,
se o daka nrebo tsumba kana monito lili mai viti Amerika kena pe matin tuta leso se o ano no tombe ngama ye sakin tabe kemuni chigana wasi ni ngono go anu itakin ni makar se chigana no to vitokani ena kabi be ngarabi dindai bulu bena ka tori ketinai se ama pakai ausar chuk mai na ya tu kuka ena kabi ngani kuwa watala kina be ice cream bulu bena ka brother di wangai rawai ena ya kabi be ngarabi dindai kemuni to saroni ando bata chuk mai na nonto sele ka kambra ki bena go bulu bena ka be no go ka jeri tavai ka urete ni se ama tal tonga mai na kabi be ngarabi dindai ke kemuni to sar turana marama daru ke no leo na bana koloko endo chunga ki nonto vitala noa vata ke Luis Uluimbau Mbon Romo ena buku ni dona sasanga binaka baga zora na turang na tuakan na chungo Amerika Mr. Mbon Romo Rolling Dolaba kina na Planet Fitness Center toko mai kurni ben ke mai baga matataka nando nangun laga talngango sana terai juga di ndona complex kami na tuki na supermarket waka me one stop shop tu kana mai talon tal chunga Luis na nona sa mai sa inta talanga nona contract as a full time coach ndona kalabu ni rakabi roal beretindo berata nertu sa taka bata kena company lebungo na Titus and Sons Enterprise bitu cukup na company lelebu ya na dabu di benang cukup ya buku di sesanga zaranga vagadur cukup ni merke fante cukup kina o ya na company ya na non dabu no lomani bicu kena maka cukup ya na toso na bitan lo ngadi tos to na bitan lo cukup na kabini bingara penting time na radio bulan dobat ni foto kopikan di tin ke pana miniti me pana kalau kumbulu benaka Mr. Pete na itini mumbula totoka cukup na bitoka dia na mbongi nuita kini totoka cukup na raki baka talaki na Indonesia matoko mai no batu na kabina ni kumbulu benaka talanga be Rodney Tavola dom bulu benaka mai Seattle nuita ka cukup to nangai soteani mai Seattle na singa ni mataka bulu benaka Ratu Vini Prakash dedicate the next song the people of Wunisoto Village my Namosi God bless you Vini my New Zealand ya ena kabina ni kuwa watalakina be no watu ni wai mbula benaka wakata singa lu watalakina be na upasi panene lebu ikemini na turangan maramba zarobu keno ngale lewa na makatal chunga mai na woni 5 ni 7 na 5 na 10 miniti kero namba di story tu ya di wata ke Poland garage ke bakanto no munitaro ena buku nonda bossa kene tobo rawangan yon ngai bola mai ena ya kabini bengaravi entendai abong bula talanga be erton na matai lawa ne no watu ni wai rasama chuko mai Fairfield California ena kabina ni kono waka nuni bena to ni bikemni na bugu no mningarabi tabi toka watala kina be Rosie Posey saya osona ya tunggu na bola mata ndonga na kerkere ndonga na like nga ngo nge share taka tu ya ni nabi tokani ena kabina ni kuwa bulo bena tala bi chosa taking the vui JD bulo bena kabina ni tokani ena kabina ni kuwa siang no betal ngaki na be tinai Eric bena kana sia machuko mai Sacramento sena buno ni sia machuko mikina na kabina ni kuwa bulo bena ka New Send ke kemuni to do sar turanga na marama do kino na lewa na lomanga ni 10 minute mingo endala vital no chikine ke Luis Uluimbau Mbon Romo mbaleta chingan kambani benaka na Titus and Sons go bori taka chiko tega buya ni na kena baka sama na kena budini enduanga na turanga ngarabita bicungango San Francisco bolo benaka naita fenim biu mai wai kena nomuni mato wale benaka far away bolo benaka salot in mbiri ya sandan tomala mantan non tapi baka maruta kena ka benaka di kuwa dona sere mena numi telanga kino naita lela lubu mana mangga na loma di tembara ando tale tu na Singapore sabola kalin romu tale bikin we radio ay bala tu ba malua bulu benaka falena takaya olambati aungai tu ka bakararai usalo lo makia tu lo mai nai ngani kai man kun rau mulamai yuko balolo me ngole ani kiwai malopom na vale ni tina mai
silay Kinay mawi me ray kiway Udo na kwa kambasaray Kinay mataw na kora ko suwasaray ray Ang salam niyaw elong manita Kalinang buwi ko na uway rasakui Kaki kalok-kalok na bulan ng buka Masimaylan Ang salam niyaw elong manita Kalinang buwi ko na uway rasakui Kaki kalok-kalok na bulan ng buka Masimaylan Sananduan din na nasingan ni kilubin na kaenday Totokanan raking ay marabot tunaway Ang bay duka bakararay Nasingan ni sakat at katamay Nagkautos sa tunang yung silimayenday Nay mawiki manua me ureile sumo Nanumira tol na lagang mo din na may nogo Bukas si ray-ray makuno Rataw si songo-songo ng buto Daw saya na daw sa mula binakago Ang salam biyaw elong manita Kalinang bubi ko na uway rasakui Kaki kalok-kalok na bulan ng buka Masimaylan Ang salam biyaw elong manita Kalinang bubi ko na uway rasakui Kaki kalok-kalok na bulan ng buka Masimaylan Matakabaw, matanisin at ilaman O malaw ang awaraw at tumayway Ang may duka bakararay O sa lalamak iyatulaman May naingani kay man kung raw mulaman Sananduan din na nasingan ni kilubin na kaenday Totokanan raking ay marabot tunaway Ang may duka bakararay Nasingan ni sakat at katamay Nakautos sa tunang yung silimayenday Ang salam biyaw elong manita Kalinang bubi ko na uway rasakui Taki kalok-kalok na bulan ng buka Masimaylan Ang salam biyaw elong manita Kalinang bubi ko na uway rasakui Tuluan ni Huki, tuluan ni Ro, tuluan ni Reso, kanambela ni Tia Masena, ibini, kapatalaba,
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai waseyan. Retire me.
buti na ko tayo. Biasanya sarang nunggu dalam mani albenaka lesu mai beyau men dengukina na nunggu sama ilubu ditunggu enak kayak di pinggir rapat intai. Ya don ser mai bertau na bongan indelin doki. Turun pada serian ketini boli menutup ketoni. Don nanguna leka menggo ni sare tamai na screen satu kin no turangayan we. Brother Luis Uluimbau mena mai tanlo manda weekend na bugu di kampa di benaka. Saat itu bujuk mai bicu ya na kena gym na rakabi kena bi tambana lai tale so to na bi tan lokina en dona ngona leka mengo pinang sa boleh unabi tokan radio bulon do batu pedila no no menindo bi ngarabi sibno pa en tini na miniti na mga mai ni robi tal no en dona ngona leka mengo sengan dina ni karo rawan da vaka keki ba ia en dona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bi ngarabi o ya ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Rendre na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kenali waka suburi ani nanomu yaya. Maina nondor terus toa kena nomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito, mito may nanumota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang anyo rito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, kemo do bakando tunga mai biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, karek. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nangona sibito weekend na pa na tini kapana miniti o sabo reta kachungan weekend muni na matay nonda bulang na kabilang ko na radio bulan do bata Luis Uluimbau Mbon Romo
Oni reden sa chuku sarnga ngori na screen da sar sar wachu kina kabi bing karabi tintai. Na buku chukan niro na may bitan lo bata chukan nando nonro kambani bago bita dini bago bita mani atabo dia nanton nguna lega sau cuma ngai baka matata ka bikenta oya na Titus and Sons Enterprise. Siya mo chukumin nanto na lomani wichi o sana siyang tal ni turban dia nanto nguna kemikin ba kemuni lui na kabi bing karabi tintai o klani oni sa kim santu sarabi kemuni chukai na nabi na pata diri chala lo ben nanto na lomani wichi li tan lo ta chukina oya na kena sa to so teti chukun bisnisi kan raum budina bata ke turanga tua kamuni pakai cukup dinggo ya Amerika ya kemudian di sana mai talno biki ba bena kabina ni bengera bini kuwa membela tana company bena kana Titus and Sons Enterprise wakata lagi dan fitness gym santolo cukup ngongo kabata lagi dan na kira tabu di talenga ya na kalabu ni rakabi wani nangai baka matata ka biki mami na kabini bengera bini dai kana sota la tambanda ni bengera bi sa teti juga ni kina na bengera bi lebu nam do company na kabina kan kombe kana kene baka rau kim kita bai kemuni ni raman ni pamadal te kemuni manta na bun na damuni na bunoni zabu tu saka tu mai kina vasu saka be mata ka mata lalai membele kemuni me kemuni kelai kemuni rawa sana ngai tosa non to vital notaka na company benaka na Titus and Sons Enterprise malombula na bali wa ratu au toroboni rango Luis Sulimbau Bonromo au toroboni kurang di tumbo la kemalau au bengara chunga na bolon di bengara and fitness gym tingkaro nempa kilo bengara itu na tambah di gitu feature review wal memberi na Fiji National Rugby League dari dia resign cuma mau bengara mana itu bisnis sama tu balik kau di sekolah kau benanggo. Na sa boleh bo pambuto sama tata weekend na nondra matala Mr. Bonromo na kabi bengara binding tai. Oni berita kan ni sa kata kasar mai bukan din na Fiji Rugby Union bakata lagi na Fiji National Rugby League oni sambi todo ko ya sama indon lako bo na namundo business si bagabu bale tiga bu manta bakata na tatanrongo ni tan loman na Titus and Sons Enterprise na boleh berat na tatano ko si tatano tek min lo mani cingkaro na baki kila ni tiki bunga mena gravita visite u tatano tek tu me dona bolon di gravisa na gym me doang ana di na nom mo rani maka taki na kila cukup na butura ni bitirin taki mo di tatano tek tu me lo mani bana makisau cukup bita mata ke nangasi na bitu tu bani tu tura direkta na kena biwat na gym yo sini bakaki na bika kitu bita mata na lo mani ambakia Aba mo tani lo mani ambaki ko sa kemi babu tu kan na bita tan reso ka tatano tek tu me lo mani sikaro na ambaki lo mani bana ambaki sauci mai duri na gym dolo na gym sa mai tosal cura bingran kitu sama nama tunggu na bikali le usa kitu wana matukin ko na rugby di bol mun Fiji kona kuna bek na bitalo na kam na singile mun ni kuat singile bucu na ndo bunu o biti balat na rugby di bol mun Fiji kitu non tola bucu salak sunga ko na normal itu tu meni jimingo karena tu kira ni tumbu ramai wawatu na kasa tunga ko na normal nona enroll itu nanti Lubena na buku ni rugby di bol mun Fiji na sa boleh bu Mr. Bonromo wabdi benak na buku di namu di bagarita kan na tatandra tegi makau cigmai sama indol na Plant Fitness Center ini sebenarnya ni daru landepa na buku di pakasama sena utu non tobitalo na kabi bingara bindai eso rapat terong juga era tu ni Amerika sema non tu puno lomani wici na Planet Fitness Gym okla nanuma ngo senga embo ndombeka veira come commercialized tegisara na gym ngo klando tunga na YMCA
ndo tu na gym ndo tu na Takayawa sotal na gym baka na USP gym dakila siya machinga na Kurnivuli na gym ni FNU. Saya tambah kena nomu ni nanum na Planet Fitness. Embo endo tal tamban ni Wingarabi ni waku ko yang bebe toto bata toka ni ken na Planet Fitness ko sa andola chungori siya. Nora tu na Planet Fitness kau lengai di cikin na batakira na dia bi kampanye sora di cuma itu siang suci ni bitak na isaw ni Jim. Itu soro rosar rosar birwel kuno na may pagkakatak na hukuli isaw ni kailan pa kimi na sumikin na Jim numero may pagkatak. Klanir na bi Jim raket ngor dono wokin chinantol. Itu medalim nantol kita gitu budengan kuna bitu nantol. Ken membership ni dono ula lim sabul kelima na $55 sih. Na kau lengai di cikin na baleta ni cikuna vision ni kampanye na Great Commission non negara biwira na sama tini kalau ni rumah rumah tak free na gym patalaki na ira na retirement na sini sih ko ira na turang maramba sa sivita cikuna yang bakin bula on so era keto sule free bir na gym sadra kai so ke ira na total na program keto di bakchungo bir na tobi mati ke banggar tiku bulum pula keto walu tu musom na tol na dola na Sony gym no me pinakata mer na may Wingarabi na nito follow ni Wingarabi na Planet Fitness gym. Claro, mga so na uno kito di makina na vi company sokora chungo. Libo na nito promotion wata bakindo chubir na ngone wata bakindo chubir na barama wata bakindo chubir na sa sivita chukan na limsa kelima adhan kinono sungul. Binasa boleh bu bambu sama tatabi na kabikenda na Planet Fitness ke ambaki ono sangabul rongotango. Mai nonto puno lomai ni bicho sebe apa bala to komantanga apa kalilai raun ngale kanda to na treadmill mai na Planet Fitness na sanga ni se umbi kemuni sa retire tu. Wakata lagi ni kemuni tu mate na bele pakam bulum-bulat tulu walangan dola ka wakata lagi na be ratamate di kelo umbaleta ni semache na buku di bakasam na vision we na Great Commission na kampani ko bagarurungi na kampani lebu bagarurungi na gym go na Planet Fitness na Titus and Sons Enterprise na kabinang di kuwa endo na tampani Wingarabi chikin ngolu yan na Planet Fitness baka madala tanga mandabi kay mami na buno sa pa mande tiguki na Planet Fitness na gym go. Na uliwa ratu na Planet Fitness gym ay chukoy Cornivia. No sorry. Yo siro sobo may mongole may subay no sorry no siro sobo no donya may narana bodi Cornivia. Yeah. Basta kamay narana bodi Cornivia. Do na complex mo sa gi taro chunga sa gi tolu chunga namba kina malaw ni complex mo. Na bichuki na gym. Tamboro chuko na level ke di daki kito toro ke di chuko na company ngora TSP Sons Enterprise. Na hukuni na gym bukutala ni Cornivuli o kito kwa la chuko ngoi tu bona kana enrollment na rugby development Fiji. So tal na business la kito wa dor dal chuko ni na asani species serondua. So na gym endam sa tunga yang bacini ngon sala ke kali na pasi ngon sala moni ngoli no sorry se pasi ngon sala moni ngoli suba ni na rede sa tunga na uno ni Wingarabi na Planet Fitness gym Cornivia no sorry na sabale bu bambu sa ande ya weekend na uno endam betokin na Planet Fitness ke ko sarangan na mundo ni lewa angarabo chuko na Wingarabi kya ke robitan lo chuko na kevina ni kuana business ni tauke andondo menta toko na koya mai badur tal chunga kin no vital no na radio bulan do mata ya ni me bagareta ka chunguri ni seber ni dor tarachu na utu ni vital no o ya na rugby development Fiji
nandun ang una leka mengo. Na Titus and Sons Enterprise na parent body warung kina na Planet Fitness. Ni ron itu naman to ni bagarita ka. Tapos tali so ng business chugoy rukun na nangonggo kay na so tali na lalawa chiko en vida na mbaki mengo meki na rani rei da chugani. Oya na toso lebu sa pa duro chigo warita na tatandra ndrau tatandra ta nga baka ndo tatandra ta nga baka bumali chuk nga ni na director ya Amerika ke buni oni di baka todo ko chuk na kena daily operation may na non tapuno lamanyo bichi lui nakaratu na tatisbi na company level. Rabar rumchuki na chinkar na business na na rukuni tatis. Siya wala nga gym kito mingarabi kina. Chutal na business ni Savoy Sulu, chutal na business ni Voltekika, chiko na business ni Valikana, na makete kito siya makete chuma ya na rukuni tatis bi. Sagi chiko na kalim mo na kornibuli. Chiko na gym ravaruru kede chiko na tatis business enterprise ngai chiko na pigri kuna muna ni muna teki buaka muna ni susu buaka kana project level chungo kuna na gym mata kena kornibuli kito wana mata chukina chunga na kena turanga director ni turanga tumbu taito lendo monromo sangai chiko na presidenti ni kampanye na ngoni turanga na roko tuina mata ratu pola haliwalu sangai gitu cuko general manager cuni kampanye sangai cuko na turanga na head coach and head of the school wal berarti do berat sangai bumuri sumbani na human resource ya ada sarai ni birna bingarab sarera por vingra cuko na lomni kampanye ngono ko kito sadi baka cuko vitu na business lalai se vota le cuko vida na business me kito na wana matekina en lomni abakingo kena bakmengo mena fulfill tak na cinkaru na business lalai berani na complete kina na kampanye level ni TSB Sounds and Enterprise na walwe la sa boleh budak pulang chiko Luis Bonromo may talong taga juga na buku ni kampanye binaga ni Tauke anda kila nerto kampanye bago bitamani na kabi bin karabat intai anda bago binaga na buku ni toso sa ratos chukina oir na kanta pambi juga kenta ni Tauke kena bi matu vale anda sa compete bago binaga sa ratunga batikir na wekanda sa di makau tu business may na non da puno lomani o bici sabi naka oni sa bagarita kan ni nangononggo na rugby development Fiji na utunondor may bitan lo na kab di bingara bintai ni tanlo taga manda na tapos manda na rugby development Fiji endon academy endon korni buli mula kan ikino le papa lolo ngai buli tanang gito gito tapa sa pagkatambakin duangan na rugby ni tanlo mantikina na rugby development Fiji lui no le ratu na rugby development Fiji na kwe academy nga na bosong ko na academy to sini batara na Fiji rugby no me pangatakan total na organization sa na institution balata na bosor to na tangar to na Fiji rugby academy kamanir to sileme na yadang go bikito kito sinimbule na yadang go to sileme na Fiji rugby no me no ulibitaki na ngongo Mr. Simi Valentambua ko lidu chuni Fiji rugby no ngongo lidu tawtu na Fiji rugby no kurto bitameki na yadang na Fiji na rugby development Fiji rugby development Fiji garra nga watambekin do na rugby may na empaki ono kina mbaki rosu ng luka ba sangi wasi chunga na program na long term methodology development may virtu na mbaki ono yado na mbaki chini ka ba sangi chukuna ni pathway program
May na baki chini kalima chinkono chinkavitu sangai chiko na nitu academy. May na chinkavitu chinkawalo chinkadio sangai lakon landi taken nitu elite. Ya may na rosinga vulkan do kina rosulukava ni semberi ni na lutu sarai ni na keo kasal Untabo no na do na bakrisul ko sa weekend no na tiko no meni rugby di volum Fiji sangai chiko na club sa dana chiko na hope erna lilewe no irna nitu academy ko era sangani progress rawen kyo tak no kontra kyo tak no bonua erna ngoli kina sa chiko na club merna li gitu kina merna ngarakin na vivonua arina rawat kina rumbula kitu na rugby di volum Fiji kitu sini wata begitu ngana gitu kitu reda talaga na sana babuli ko kitu siya makina na Fiji National University na tambana ni sport science kila ni to bibu kichukumen na gas ni bulu na sport science master Ian wata ke Master John Mitchell na kena biu wata na bi programa mena meidi wata kena rugby di volum Fiji claro tu leono na atet se tu mete sumlo meni ono mada sauti kitu sakit tala dirtunga no meni mada sauti sami ochi no tu ono mada na bukuni no tu me atet suna no meni no voloni bi rugby na Planet Fitness Gym kitu sa sistema bina kasantunga kera tu na FNU na buno ya kitu rich kondo na pazoi reni vandavori me sengola ni kabangito reni role ngas ni buli serle strength and conditioning coach serau talaga ni rele physio therapist and onu ni vingara vingona siama ni FNU sarle titom besar no karli bulida karli rele rawat talaki no nomor sengola ngani gitu kitu vingara kino na rugby di orang Fiji kitu ngaraw talaga na sana buli rawat talaga wirna mulbiso sobo kiwiti yana rele vingara vitale na buno iso tambana ba buli tambana ba gitu eno no ndabano Bila sabole usabo weekend de rusul ke diona miniti me lima na kalo gravitan lo chico bate ke Luis Mbonromo mai tan lo taka chico na kampa binaka na Titus Bien Sons ka sa tan lo taka ba mata chico weekend na vision di kambani watala kina na kena toka na gym na Planet Fitness kena vida tala kambani sa to boru rumi binaka tu ka sa di chico na ngono go mai na nonda bunolo mani ubich ke baka ubena kata mole lewen na Rugby Academy Fiji oni berita ka namba kiono ke namba rosa nga bulu ka vanyu sana le fil tak na form o bina kata mukila na matala ni rakabi oni berita ka raniun dia na huli le huli na sport science na kena bi matangali huli taleso e bida na so mali ndo na isau mo na so mo chukuna bi ambaki sena bi bula sena bi singa ni lewen na Rugby Academy ngo kla ni lelebu sara daw mga lelet saranga na kasama ngo na tumbir tu en namba kiono merale kiado non rale kilabi na kasara na ve kamatalay membaleta na rakabi lui Oli buar tu na program ngo ni rugby di volum Fiji pamota ni na bika lavaki mbaletu na ngone share na doru share ngone la rugby zuru na ni bika ni rugby di volum Fiji chukuna chukuna fi mai berna bekor kina bakitin kabar so mu chukuna runan raw $500 na dola la ni biti kena vi enroll na lugan no meni dona baki men academy sina pathway yazo kena baki rasul ko ba men cinka 5 yazo kena baki rasul ko ba so mu chukul $500 dona baki balata ni keto na sona na wakana issue na uniform keto na sule chiko na mateni set uniform zerna ngoni buli sangai chikor na erna bia mai zuri muri erna boarding school nangon ko kitu sulianga bataranga basanga bul kino no sangul na indam dabo merna mai board kina erna na boarding school na screen taki du tentre chukuna dur ni boarding chukuna school fee kuna fee men la ko bona rugby di volon Fiji sangai chukuna boarding fee ko merna soma sana bukino na me vang ta chukuna na dom eromiti ko kina alo bani zab na bul
Koya entono luke de na sounding ke kai ku mai durrimburi. Na unen wi barata ki na rabi development Fiji. Bilang sa boleh bubambut sama tat cukup ikan terlebih tal noya kebenangan ni kuat kemudian itu mutum bagi ono kina bagi tini kapa ndo to do kan baki runan rauli musang bulan dola bagi tini kelima kena rusan bulu kapa na dur na rugby academy na rugby iya na limanan raunan dola pakatan lagi na anar tu sapa ruta katal cunga na dormitories se na merli durimburi kina ruta di pasang bulu kina ono sang bulu ngone ndo undolu ndo nembaki ndo sakaman na taru na mbure ke na programu todo kongo oni bagarita ka ni ku baka duri cunga enrollment na bata na kenan din na enrollment me aza ni sana kadi bo me sa te gabu o ya na programu go sa te gabu chiko se sangge baka duri cunga na kerdu na kana enrollment lakso chunga go ituma unta bichungo na nitulo mani gym tonda kanga ni gym go rechukina classroom komena tambikin karabikin na may enroll chuk ngono go kito sa sibite chuk na limis na guru wada na enrollment sarwa na college chumen tumu na ukuni na may enroll tek na dulugan na ngone lewa tikir na dorgo na buno di bingkarabi ko basic nga na complex mo na dormitory na donga na rara kitu renta chuko na taraki na dormitory chunga rango opposite nga na sa ni gym mo na taraki na buri kita na barotonga ono sa bulu na tabon merna may bagata na dorbo na Rabi Development Fiji karena erna durimbure na screen taki na bata bakindo erna ngol mes swara patalaki na erna ngol me na NVN kami kuno lebu tabuni menetulau mekantabu erna soli na power TV erna durimbure erna tiko boleh ko bambo tini di sekolah cungamai na uno na rosa na bicukin na Rabi Development Fiji patalaki na uno ni na dormitories bueno uno na durimbure kina na dormo erna milewe na Rabi Development Fiji. Boleh besar Luis Mbonro mo muni pa matala toka en buku ni sasanga binaka do sa baka torchu kina do kamba ni binaka oni bagarita ka chuko ni ya may bir nangone ya nanon na natirin taki son affiliate sor sa na living karabi ni bagarita ka chuko ni head coach ni development Fiji roali beretin do biberata o irasar nga na didibakan na bekato doko si so talen na coaches sa tu taletunga sa kredita gitu main na World Rugby na boy tabikin ram tiki mam sen o de so chimanta na lingarabira na bukunon ra baka toro kita ki ira na ngoningo merao di rayado besar di na tubuka merawat untuk kontrak ki palangi serto ko sembera la ko may nomo ni club na Hope Rugby kin we kamatele itale so lui na ratu na itu turang head coach sa role bertu berata klasa rombo chimbichi tungon na kani tutuk matai ni local coaches me serita kan kontrak kani sibutala no to bonua anda dorong tungan tu sarap tu nilai senior Eddie Jones senior na coach ng team ni Wallabies team ni Pusedes team ni Toulouse sa kibandong ko ibig me mendo na company me senita kan na accredited coach ng Ronda Banua yan ni head coach or Oliver Ndobrata me senita kan lo ni Mador no South watalaki no non assistant o ratu-ratabu na lambalambu may sumsum tabuni matakin na non assistant total assistant coach so tani bula kelele utalanga na buturara ni gitu nonton ngono nonton bonua tim le abitu matatakan tim ni suba na rakabi matakin na soka so tani bula
Vingarabi to Vingarabi to accredited or Tundovi for level 3. Accredited World Rugby. I don't know ni level ni kemakaran coach and a World Rugby may alone. The level 3 or on a coach or level 2 Chuko World Rugby or to Saranga Letol or to Saravingarabi Chuko and cannot tumberi na key fundamental ni rugby. Siya na basics macro skills ni rakabi verna mena mbaki ono ya kina mbaki rosa ulkaba sangai chikur to na supporting staff ya to na leto na ngoni bulu mena Fiji National University sarna bingarabi kuma verto na Planet Kids Rugby na long term development rangole ke to na bingarabi kuma na program mena mbaki ono kina mbaki kaba sangai chikur to na supporting staff the strength and conditioning to head of performance Chikuni to lead the strength and conditioning sangi chikorto na strength and conditioning coach to hands on deck wana nabi program na nabi trintek sangai chikorto na backup staff korto na bibu kichunga na tabani kana tubani na kon tumi na kon di vakso na kamala tra kani korupuli ngono go orto le chinkando ke chikuna na coach Willi kinner to strength and conditioning coach, Willi kinner to tactical coaches, Willi kinner to supporting staff. Korto na Vingarabi chukuna lomini wala ni Vingarabi, siya na wala ni Vingarabi ni rugby development Fiji. Sangay chikorto na expert may tumba, may berto na Fiji National University, Master Ian Crocker, kay Master John Mitchell, may na Fiji National University, nataba ni sports science. Sangay chikorto na Vingarabi may tumba and na vitambaran ni finance literacy, sports finance literacy na vitambaran doon doon kito na rin kaya may nabibigbuwata meron na bibingarabi and buno ni bingarabi ko na rugby development Fiji. Bila sabole bobambut sama tatu bina kana vital noya no bulang chigo Luis Bonromo na kabina ni kuwa maital no taga chigo and to company level na titles B and Sons Enterprise ka nda sa reda chigo na buno arto sa tetiapo chigo an sangai mertumbiri taki wir nangone and buku nondra mai lewena na rugby development Fiji nda sa kila na rugby sa don na gitu sa suli usar chigo na ngonongo sangai uchigo na World Cup dari na bakatangin dengan ting gitu sa rato butu ratorbo warang gitu tu nabi kalabol lebu na non da pura anda po budi na kwer talangan non da torbo rasalai zoirtu na be kalabol lebu ya anda po budi na talangan buku ni bakasama sambil buat cukup na kai pinang ni kuah mai berto na mati lolo ni Luis mai non da bonua ya balai itu juga na rugby development Fiji. Ya, oke lah santor ya sobat telang kami na mo nonton vital no na kaya pinang ni kuah. Indo talam kan kay ningan repa mo na bagarita ka kebe kimami na bagarong tu ini go en radio bulan do bata Mr. Bonrom. Ano boleh uratu na Ikanga ni barita kana kami ko sabi suristen klabi dala tumtum rabi tartar cumai namun ni ngarabi ngori Amerika ra wata tar cumai barita na luben ra cukup vicin makumbunra yorna bungon ubi wadi tekna na kana singile ni kuah ena nondo bonua kepani na warong ko may na platform na kongo na normal sabay duri sa chunga ngono sa bole li sa chunga na form abambote ni karos nga bul kabani singa ni bulong ko sa may dapat kina ni to enrollment form na ni to enroll kaya maka kito sa hitag nga don enroll sa bulu na ngoni muli erno may enroll kito sa songot na enroll sabi suristen bikum ni tumtumbu bikum ni tumtumbu ni chunga may Amerika ni bitar tar chunga vio na lombani bidana singa sagi utingo viwa di tekngai kito sulit sungai donan urus sungai bulu na applicant sena indamentabi vir nangon me la lewen na rugby development Fiji bando talanga ubia turmo na tali tumbu turang direkta te tolendo monromo el non tu toko diketo
wabitidini na ukunikana jidi wakina bisnisi leo naka kitu sotawa leo nandende kitu la kuduruma tu rabi chiketu na bingo na kedi na wenda kita ni toswa bisnisi tangi ngon indo la burbu kitu la kuduruma chukuna burbu bisnis kitu wabina kan itu rabi chiketu wal ngati kitu na bingo nandende kitu la kuduruma tikun na lomani vida na bula saudi ngomot ni wabna takir na vitambah ni sor bakina fiji rugby unit na kina sulit na bola tar berto na high education commission Fiji na kina sulit na license ni kina tara na korni huli watakir na bi tambah kay so na wasarong law firm kena biu wat na lawa kena maru na kampanye walau na nito bingarabi nito muno ni bingarabi ba bisnis ba matumo ba klani swandotan ngubi suri sirara rambus guys bi komunikasi na lewiti ni sarang na platform binango sabo tungango ibida na form ke unandon beka ke utumba ke pas ngabul bata na form na sulit ko ni bikin ni na tumu bikin ngo ni buli na bi duru lo ni bingarabi bazuri sa tungay tumugo na yan rom tontok nga ni Jim kini ngol sub ngamay kisa nga ni Vitar Taramin na naman telefon na 212-5394 si Vitar Taramin na page ni kampanye ni Planet Fitness Gym sa na nito email ni kampanye sa chukuwa na nito page nga ni Vitar Taramin kino tamara ni enroll tekin na lugam ni meron may rumah na uno ni bingarabi ni rugby di bolong Fiji. Wala sa boleh buo pampu sana tapi kan non terbital no sama tatapi nak non rapang mata lebih kenta Luis Mbunromo na buku ni company lebu na Titus B and Sons Enterprise kan darongotan na ken gym tok may Cornivia da sabo ni nak Planet Fitness bang total bikim na turan maram darbo kedong on leo kim ni tamat ni kelo free bikim ni na bang taga na gym ya bang talakin bikim ni sarita 60 plus ono sanga bulu lakataki kim ni talangan bang bulung-bulu cumba kami tu mati tolu alangan dola na fee bikim ni antara kabina kami tentu ya pala tu ne ngonta ndabo bina kani ngo kamba ni tau ke sarngango bang ni bina tu na direct lebu ni tal tai tombon romo na buno tabanga otombo toki na bioli bulipa ni bingarabi bakatalakin na be randin tal nia kay round na boys may New Zealand loki kin na kuenga sibua bakatalakin na managing director national general manager ni bosota and David Tanlo juga na kay binang ni kuha na company binakoya abamutan ni bimbulay sa weekend atau taka batanga bago bumali sandola kin na gym kin na chini kerua tali vitu juga na ngonongo waya na company lalai rongo da chunga ni nando na ngon lega talanga mingo sana tete sar me lebu waya na company binakongo ya mako sabar itaka na bata-bata ko na radio bulan do bata bata-bata non de vila bicha dakin de vito kuntaka wambimbi na buru very competitive industry ngo ya na business anda po bina kini sono bekanda tubir na yalo ngach talanga na lon meradi baka son na matanggali business me baka sarang anda may rongo to lui na kabida ni ko kim sabo malo lui be kimnu na nomuni sile nomuni ngona menta may bit na lon na radio bulan do pat ndo tal me ngona anda nangay may ve rongo din do mo tale chukina sa masu ni bubale ni radio bulan do pat ni bubu itu ni bingarabi may non to no lo mani vichi bombimbi na company level oyan Titus B and Sons Enterprise. Nangauna, sa boto ko tini keruan na miniti me 5 na kaloko na radio bulan do mata na ya kabini bingarabi din rai nama ka chuko ni 7 na 5 na 10 na miniti kero na bitan lo chuka ni boto kerto mendele makotu ke na nondanga sini buli tobo na bosa o polong gerechi ya asera ngombe nom do todo ko sara lingi bingarabi to toka Titus B and Sons Enterprise. Ngombe ng doki-doki gospel. Malo lui. Yo malo anu. Nabalik ko. Esa.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Love
Totoo na tamonato na turangan itan na sinindaon tao serenades na bilu tagi manggosa na turangan night seko bande lubudiaw na kabi de bengara na 75 na 8 na miniti na makamay do tale na nonda programo oya na nonda viti kay Paula Ngiretti kay na makachukamay na ni Rawi talanoa oya nando na ngaw na leka nga mayonggo pokok di natin chung lebih tokan na radio bulan do mata eu pedi la no no mo nindaw ni Bengarabi na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itini wei talanota ki kina na ulu tanga bimbi ka daw rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulu tanga ni toso kiliu wei ba ngeti kan daw wei labe ngode na wei ka bini tu siti ni sibna tikro na tini biti sibna le mana tini kali mana miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti ana wei to koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Rongodi na radio bulundong wata San Francisco me kaudi kenda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo si tapioca. Na kankana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. na nonda viti ke ngasini buli Paula Ngiretti rongodi na 5 na kaloko na kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko na singa le buli baka romboka ve kemudo mai viti na radio bulan tua bata San Francisco me kauti kanda bata doyan robina kana maraman naita do samba di ba kusa iwe Yandra naita kita seli katalaw mande na Orange Lounge maleka Warasan badi kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vimamani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemadawa California. Be mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawa viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulan Dovata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Ay, kemado bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemado tindika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw boleh may be. Oi, doon sa ito ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nanda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Sa sibikan na 5 na tinikatol na miniti ni naray nga may ni sa reda ng tanggas ni Buli ni Bosa ganito ba bichin. Do talalo tulibu. Nda sa ito mamay. Doon ka na tostal ito nga ni ngauna. Sa ikarutal ni singa ni Bulo November. Nda nagkikinta talaga sa hostel November. Nda sa landian ni Bulo December. Kimsa kinta ba ikamunuan ng Bulo Binakinamarao. Lini matubali. Na radio yung Bulo Dobata. Nda talaga kabi ng TVOC. Ano bukutsi nga ni kena sa ngay tunga. Me matatasar na nonda kila nonda itobo. Kena nonda bosa baga bici kena imbale-mbale. Nusali ang bulo binakasak. Ang bulo binakamalo tau na makalevo. Au chiko isu sa nadama. Tunu makina chiko anraki se makake mamkachi kumelawida ke dunu sa dunu. Iyo kata-kata singa kay malu-malu. Kata-kata na singa kay malu-malu. Gara nebe suaya kitu baka malu ave longan new kena Iya tina. Wai be ko ira tamata tambu saka ni lele wera tu ena nonda city levo suba se sa levo sala kina kor. Ulan sarkin matang ni kuha sa oso sa nanganda. Ano ngando oso. Makete kel ni basi. Tamata kantua makete ni kutu. Sina isartunga. Da sabale bo bambo dia mai zapato kana ndor vital no na mada saochi en dombe ka manu bukai reno bagara ramati ke mai mani. Abo indua beruto na vei. Ya abo na vei abo indua. Da bosa na vei. Chingo ngar gainde na manu buka. Okay, ndor be ko lamani. Keto ke ka unia sianga ni tur na vital no na mada saochi. Kimania vital no tagachugo na bosango na vei. Iya. Tolungan na mati ni bola to bang tege bagal lebu menang baka matala mata kina bagal layo nota ngas ni buli kena yo chuchi ni mbale ni vei ndana matala kina na kai binang ni kuwa. Iya. Na wasa pakatatamat na ako kaya na vei na ikuri ni bosa sing di bosa bata ki ko ikuri ni bosa kepo kai kuri chuk na nauni ken mambale na pakana vei ngauna na vei singa ken babal keve kepo kai kuri chuk na nauni tali so me pakana buni kau na vei new ken babal menora tubu vatikin na vei new na buni new yo se na vi uto se da ba o chao sa kaya ndota le barbani vei kepo ka bang tek vatikin na bu ken bambale o kau da kaba vei ko da kapitale vei kepo kantaru vivado au baduki iko baduki au ke bukan taruh be lomani au lomani iko lomani au ya na bali dona bali keli levni vei do tale ke bukan dona kai daka buana tamata singni daka bana ka singni tamata me bukan na vesu
ke kau kaya au vesu chiko ken babali au vesu kan dona kam me kan dalo se da ba nei butun dalo vesu chiko ya ke kau kaya au vesu ken babali e da ka buana tamata ya se dula e dula chiko na tanga se nei sulu ke kau ve dula au dula na tamata ya ngorin don ken o choche na dona ba ni ve ba te ke na so na vu e bakaraitaki na ka na kawamata e lelevu. Me waka, ke wakauka e sa vei tangi daki, ke mamaru lelevu ra tangi bata chiko. Iya, siya ka ni role ruang, Yo. Sena vivi, ra lelevu ra didi bata. Tapi kandavi, ito bata, lelevu ra kanda bata, na vendavori. Lele berandam tabu batu cukup lomni vale, dongan lomni vale, tapi tabu rikina. Na rende baki, lele rende batu ciko. Na bini, lele bini batu ciko. Tabu talimanda na vendro baki, rani lele ro batu ciko. Ya saya ucap ni balik ni vengori, betul ciko na keni balik ikuri ni nauni, betul tahu ciko na keni balik ikuri ciko ni vu. Di sini do bakasamata ken do bakangata ken not gosa. Di sini bakasamata kasar madara ken balik. Pena sabale bua ubambutan sama tata vikenta na non devi talno mai tapatoki na madau sauci na ucuci ni mbali ni veye. Ya, dor salan di manda ni ken keru ento na monu buka. Ni buka ramate ke mai manda ken na kabi ni kuah. Na vale, voy a watukuna, na buni ken basi ko mai man bukan ko. Okla ni udabuta me baleta na bolsa na vei medaki. Ke bukan taru vei medaki, ayo ke mumeda, uiko na kengu meda senengau meda. Ke taru vei medaki. Ara vei medaki o ka batike ka. Na ken vei basa ro vei lomani, se ro tovata. Yo Awan kai chiko, indo na manu, se ero na manu rondo ve me da kitunga, na manu buka, na adana kere rara bana kikau, pate ke na ngata. Pate ke na ngata. Ya, na buni kena basi kamai na manu buka ngo. Yo, na kikau, e na lele bora sengir kila. Au san kun manda na kere mo madala na kikau, ichuk manda nga nong kulo mani bayo, onda reda nga isinga. Isuwa. Yo, sing ni man nga may nakor me pakai so. Ya, man buka levu toka, kunya na veva nua, dramu, via toko no na kena dramu, na keni toki, palavu, beletini dangunu senikau. Dangunu senikau, dondora maka no ni tek toki palavu, lom ni senikau, ngunu ba, na kami ni senikau. Chiko endo na tosi romo ngale-ngalen. Bui balavu na nona domona e dau sere memela rongo belak dau tali taki na dominiki kau ya benunga sengi di kunikina sengi di kune na yanu so levu kina na ngata ni rovi medaki. Kani vakarai taki. Kuni viti levu mai pono levu tavi uni kandavi rongo domanda. Mai yanuda mai benga senga kina. Mai onwe kandabu senga taranga kina. Nai rai mai lome viti, koro mai lome viti, di kombia mai ka maduata vanu levu, di dia mai lau, muala mai lau, totoe mai lau, kambara lau edake, namuka lau edake patiki yatu sarivato. Miano anu kena goreng, senga kina kikau baletini tu kina nangata. Se levu kina nangata. Rovi medake, ye. Manu ikut nabunu ikut ni bakal lebu kini ya nabunu lebu kini na senga ni lebu kini nangata. Ya usana tukuntal ngapi kemini na seberni taura dabni ada na may nomo banua. Ya usana lesuba manda tiga beka may na yasasa ra na ya ni sono banua. Saya Finlandia kimanda satu. Okay. Na keni matai na kaisau. Kaisau ni ada ni manungo na kikau ni ada na kaisau mai vanu levu kei tabiuni. Me vakani tegbu naka angkori sana ngato taki na vevo no ngat tiki naka. Ma levu no me vaka mai
taviuni taviuni ke ngamea erna kaya aisau aisau Aisau. aisau but ke le na tewa treni wai undu no ke tengor me banu dia erna kaya na aisau ya Indonesia dana na taraba na kaisebau be ke taru tau Iya, kay ada Sebao. mai mode ada mai ono bakaki na mai lomoni me obolau ada taranga na kaisebau Kembali kay Sau, kay Sebao. kaisebau Iya. ocha na kikito Uy, na kikito e sono bono mai nanranga ya dan kin na kikito ya wili kina o tau masoto da muda tau baciri ke hana mana muira ni asano nanronga kikito ocha sangai kito se hio ele usana bono warka na kito ya mai asawa mai waya bunda nandi ba I keasi mangonro beno nanronga bata ki do nua korlevu ya do sari raki werke ngo rakaya na kito se kio ya ni man batra taraba na man ni mabusi berarti sing waling adi vi meda ki kina ngata vi meda tanga kina manibusi ko ya dan kina mai goma na man ni mabusi gomando do kila mai verata bata gen goma vevol kati non robosa ya junju baglele na dana mai verata era sa boko tokana manu dona manu ni walangi na bulbul ya bulbul man India era sa boko kame kika ungori ini kika ni viti sanga ya dana mai verata na man ni vindongo ni kuni bagali vindongo isa visa ngono na dana Okay, lestali wani buka na mainandrau wani buka na songo ya sari na moshi ya dana na sobau. Ay dan sari kini dono turangan don gito ilu o kla wasana na numit ko na ni turangan gore. Iya. So sa tek sobau. Iya, so sa tek sobau. Na turangan beka ni Nandi? Dono mai nandi beka. Iyo, nandi se naua se namaka se nawaka do urtuno bonogori bosota usa signi numa tarava na vaito ne adana mai waido ba ya do no lomini asano na ronga patike na vechiko kornya adana en sono bono taranga mai bataki lawai mai na ronga lawai iya mai chumbu lawai Uno ni tultuli. Uno iya. Iya, na poton dar ya dan vira. Na tultuli. Ocha sala visilo mai serua. Ko e pakai dan ikin na korro o korro visilo. Pakai dan no man go na kikau. O korro visilo? Sanjin, asa kan borong atong ko. Korro Lele visilo. musin kila. Yo. Ana ken babali na korro ni kikau. En babali ni uli monua. Na korro visilo uli ni monua ni kikau. Sanjin, na visilo na ata na may kya. Ayo, kena buno nanruku mai korbislo. Sangkai batulele ya da batanga, ye me bakani batulele e bisa ukina nasa meha e do buchi me vihilo. Vihilo sa vihilo yo. Mai nanrong mai bahilele. Ya sa uchi mai bomadali kikau. Kepko via bangkara ena ebola mata sena Wikipedia usa tukunian ini ada na bakalatina ya ram ni kunikin na kanitamba na fule hayo karungkulata. Fule hayo. Kaya sikina na mata ini ada bakalatina gore na fule hayo ito rimay na ada na bakatonga. Uy. Ada na bakatonga na fihilo. Sena fohilo ya viwa kaniken no damos na visilo. Sanjin. Yo, niu baka wili ka tongo hinduan na kitou, na kikau, na kaisau, na kaisebau, na kikitou, na vihilo. Anta sampai kila na kabinang di kuwa,
mai koro visilo mai serua Iya. vai ada saranga baka me koro ni kikau Iya. do toka na Sing ni bijalana koro ulu ni benua. uli bonua Iya. ni kikau anda bo di minaka juga ni nda samai barara mata juga na kabi bin karabi tintai ena radio mbula dua bata ya wambo tu juga kebaka ni be baka taruma na kabi bin karabi tintai ya ruangan na vital no anta ratoki na mata saochi oni be toma Iya. talento na vital no na mata ongo turangas di buli Iyo. Rutan le vital no si bochiko endua na ikaru ni kikau. Pero ubia da butu chuko ni ku ro na manu ro bakatu ni kikau ko na kalelai sa kele levu. Dota na kalevu man ngani veikau. iya Kini buli bakanga na kikau leilai e kalevu kini karu en domo levu. hui Koni da chuko veikau iyo na bola kini vei mataka matai ni manu me tangi na kikau levu. Ya sing na kikau levu kanga ni bakatu na kikau ya manu levu. Rongo yao sarna no me batango reve mataka na ka rongo. E coach ko ne ada ni domo ne ko ko ya ada ne na sono bono na ko io na ya da na tale so mai ba so ka na sevau so talanga na ka na sovau na no buchiko na sovau ne ada ni kikau ya da talanga ni manu go na ko na kikau leu mai e malu mai raka na sovau mai dapu chukia na ronga raka ya talanga na sovau ya rado te me hovau se rua talanga na na sovau ya na ada ni kikau levungo kikau ni vikau io na ada ne so tala menua me baka ne asa sa baka ndau samu na tawa na batake na tawa pole ki tawa ta yendu di bakalele na tawa I waini buka ke na mosi tangai ocho ni ada na bate sing ni man kelele bule bunu sing ki nuwer na chkuim barra ver sing bakaida na bate sing vir go man ngani vikau no ni dolo ya na ocho ni yada rongo na ko na dabu ivalu Ngorne ada ni sono bunua ma waini buka na mena ke na kortumbu Dabu ivalu Yo ya oni borita juga na koe kale buana kikau ro mu toto bata ken ro reirai na ya na ndui ai abe be toto bata nga sona na be kana sovau Indunga na ade toto bata na sovau kena bo ndui usake burungo de bondo na na ngona dabu ivalu dabu ivalu na we kanta mai waini buka ngori wat ke na mena ke na kortumbu Dabu so ivalu tan kan no super ni lesu bai ela chuk tan bekene adan gori iyo ya Beke menina sama cuma na kabli bingara bete dai sibi na lima na roa sanga bulu kadio na miniti sa abo nga talanga beke tapi na miniti meta pa na to vital no ke nga sibu ndo tale na tukutuku ultang na ocho ultanga chini ultanga na kali mo ko sa tanu mai iya awa radio chikumai damgo Oh, sanga ele sumai na baka sama o baka radio na ka wala to ke o ito ke da ke na so mini wai Somni wai, don minak somni wai. Ko ka chico di le ngone su bani ku ara sini kila era ka nga nakumi. Ya na so mini wai le butu na da na bikim na sia chico mai. Tu na sini le sara ya me bi chico na da na. Na ya da so mini wai baka me da kile le bu imbua, lau kandavu tanga na so mini wai. Ya na ronga tanga ra ka na so mini wai da butanga me home ni wai. Na lau di bosman na ronga pesa na sa meha. Home ni wai. Yo awa da buten dua talnyada na madao sauti iya na rongomawa iyo na kenada na may biya may yasawa waya mamanuda bunda kenyu kaya bunda ya butranga kinon sambeto nandi na bibunu bolkata nawaka porque nada na vir na rongomawa sanjin na numuchi ko ni mevakani tikiniango na ito ni token ni tikiniango ni yasa sera ya kami nandi yasawa and ke kau kaya nongu somoni wai ona kaya gurong mawa yo gurong mawa
ke ka no mo so many way murongo mawa. Sanjin. Murongo mawa. Murongo lek mawa. sang na ma yo. Ya. Ke ka na no so many way sa Erongo erongo mawa. mawa. Yo. Okay, Sanjin. tos tale Arua ya. botua memba era ka avion ni ada na Rokomawa, dundi walila ya, Rokomawa. Rokomawa. Yo, mai Gualia Latina ana bunu chiki na koromboya mai botkola batike navala. Iya. Ina kemba na bunu rongo chiko ini vali bakavite. Ni ada ni vis na rongo mau. Rongo mau. Yo. Sanjin. Vivi tu batike na rongo mau dundi walila. Iya. Ja, do tal me ada ve bol kachi na so mini wai ya da buti me so muni wai Iya, mai muni be. wai gore mai nanrau ke namoshi Nanrau batake na mosi buna bo kantonga ai. orto ve bol kachi orto nga me namoshi era bumena va no bol kachi nanrau o chingori mai sanda dewi vanu levu o sa tu no chi mbua la nei wasi le ni sana mbua ra kai ngana so mini wai yo mai na bamba singa ke mbua ana bunu baka lekutu ke na bunu bangon endau to ni anion to lu na ngon endau na ngalo ta be apa tinga ngang na ke na mosa beira na leve mawa Leve mawa. o mu leve mawa Sanjina. yo Mai mbua ya. Koya. Ocha sangkai mo ngayon dua, ko may vanu le buhay lang mami, ato sari vanu le widak. Ya wili kino, sabu ay lebu sengkangka nanduri, mabuata lambasa, ya ato sari undu wili kino namuka ng dongo o koroalaw na yada na kedi verong ko rin na moa. Moa. Koya ba vendu indi tondo na kena kai? Iyo. Na totoka no mu moa. Iyo. Mo tu kuno bantu turangan ni vanulevu te mo vanulevu dake loma la ya sari vanulevu dake arba mo na turanga so tan bek na maramo sing kila. Abang buta sama tatabi kita na somuniwai somunuai rokomawa rongomawa lebe mawa na moa ko sanga me kene yu chuchi kenda na kabiri bingara binde da bombo ta somi bombo ta tsarga na non to vitala no mai na mata sawo chile bura siang chunga di kila andu abola mai biau siang sarang di kila nga na kumi na somi ni wai ya santa ka nda sakila ni sabo mata ta kibeke to beke uni rangone na somi ni wai le ata kile le tunga kina na sa tuguni nga na kumi ko tumbo zake be kenda turanga na roko ni udunda o ya na somini wai anda sarang na ken be ya todo sara na kabi ni bingrabi ende dai bo be kenda rusul ka no miniti me ono na kalok da na chubi non tangas ni buli ni sama iso mo todo kon na be ka todo sara sama ya do patalanga na ngau na non to vital no na kabi na kuwa ndo talam be kana no muni tuku pola ngas ni buli no muche come sa no to ulu tanga ni mana mengo Auna numutiko, batendo na ulutanga goel, plan na talitaki. O taromanda se udekila na daba na yada ni ay mandar lingangu, kaya buka chiko ilingangu na buo ni moli. Chiko ilingangu na buo ni moli. Okay? Iya. O na kaya buka. Doon lingangu birta kalake, lingo talia sanango, pande o wabu kichiko. So baka bibi na maramar do matay kinay. Iya. Nabanging gimoli. Ono sing itu kuna dana bekentaru. Iya. Cikuna dana mayono ke mode totobata cikuna dana mekandaru junjui. Cikuna dana biasa vici. Lele borasing dikira pas asing so cinta udakai. Nakena do bir matai ada mana dana ngito ya. Keni karua cikutar ngana ken sere, bondu iklana ken sere, ola mai. Na sere ni ngito ngo, na kene yochi chico na kena wili. Chico na kena wili. No kena di kla chico na wili pakabiti na 2 rua tolu ba 5 na virtual butin. Yo, so na marama se so na bunua, yeron dau. Taka brakago, no sing debutin ada na. Arang kay
baka wata siya na gay o sina kena siya na gay da kabe ndo na ki liwili e resing do kaya e dua e rua e tolu e va me chini ki na kena siya era kaya ndo tali na wili so na no mucho di wo ka wili paka bichi makawa ia e wili nga ni ingi tongo ia o kila e so na kena i vos postaki intu tala ngana be munua logo baka sama mente to ngai vetan to kina na mata ola ko mai ndo na gito ya ke ko kilaro ne bola to ko mai en ndoni papa ni radio mbulon do bata na tani gito ndo tal chunga kena serre kena wili to bi chia men dan ngai laki vetal no kina ena no to so kena wili ya anda bu minaka wili singa ni do roto lu ba singa endotan kena wili dotan kena wili ya kim sa ba malo bi kimnu ena bu na munisile na muningo na kai binanga ni kuoto na tomba de mai vital no kina pambot sama tata pa binanga sar na vital no to mai dengu to kina ena mada sa uji sa semi pa binanga sar ya kim sa masuta kalau lebu mena vai kurita ka chubi kimnu abuku pa gayalo gina buku pa gayango ena buku na muni bingarabi na ndo na tambana ka kimami sando matalau na baka murietu en ve mada to sar ton game sota tale na mada ka tumai turang ken maram terbu ken ngone lewa ya no ndo biti ke angas ni buli paula angereti ni saboto ko rusul ko tol miniti me ono na koloko en ya kabi ni vengarabi ndai en radio mbulando bata San Francisco me coach kenda rubata chikumai ya apaka binu bina kataki na bitukani na ya kabi vinga rabi na no to salika kamura kibinaka na radio ambulando batalo binaka nge wase tu yani no to bitokadi na kabi ngani kuwa me rawani lele butale enda mai bitokani batatu na no to salika kamura kibinaka ngon And the yoga, I'm a señorita. I will be telling right, I'm gonna tell you just to live that. I'm gonna to be blessed. I'll be my next of king. I'll give you my money, my whip and me. I saw my Cinderella, I will you bury me. I take my hand, the enemy left forever loving me. How baby, how you doing? What's going on? You know what I'm saying? I send you from about to back check. Bullet, stone.
If you've been injured in a car accident, Samada, itava lendo dava nongu dala. Daru beta uri menda ruma indua na tanoa. Ramuna singa toro maina sere sere ni toa. Rautu da kena watinda, daru senda menga itava lendo ngi mataku saranga. Ramos kundu kundu holi, namun tarun daulo mani. Daru kireya mese wakalai le manda Singani rawa kadinguya Nanon daru ngangandre Rungunu yani madangome tuana kara Daru beta uring me daru main tuana tanoa Ramunu singa toro maina sere sere ni toa Rautu da kena watinda Daru senda menga itava lengu ngi mataku saranga Toro maina sere sere ni toa Rautu da kena watinda Daru senda menga itava lendu ngi mataku saranga Mode manda tablelu Isa aulolo mayani Nomu koro nindondo momo sokota Dua bulu alenga Tabulelu nai tatao Mode bayabi me kuna tara kemba ivanda Daru beta uring me daru main duana tanoa Ramunu singa toro maina sere sere ni toa Rautu da kena watinda Daru senda menga itava lendu ngi mataku saranga Itava lendu ngi mataku saranga Itava lendu ngi mataku saranga Are you an RN exhausted from long hours and disheartened by seeing your patients? Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseani.
tatau Lou dai ndau na numiau Mai weti namu lou Dina sarani wakamau Kau sabei hawaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Ondo unda vei lomani Kau sabei hawaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Ondo unda vei lomani Ya santi zarbag di loman na itala no ana ka bibeng karabat intai boy tina miniti me ono na kalonko don turanga kilele buen butura rani langa serre na itape ni seniasie mo tene sangke tapa talangan kon non bitan lo ki pulang gereti lebur do kilan serre utangi lo leutal labe serre totoka ina bonga kinga lo mono no mo nangai bita mandani bikenta enduan nortu bitala noa o ya katala we un retanga mekina we ke na dalata orto bitala kina rupeni pakatala kina ve turanga neita mal kina turanga tablendra neita pensin ya sebentar kilamanta na honua rate ke bumekin non relang sere na turango kena maka cumai dua ngauna leka maengo doyan rubina kana marama neita do samba di baku sekusi we Yandra neita kita seli katalo mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembamba kau. Kay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambari Vingarabi Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Isa, medak mbega bata mana kango. Nada baya? O sabi laki bakal fom ni daga yo senga ni kilana na medak kaba. Ole man lang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga do bitong lo tegisaranga no bika kitengore ne radio bulon do bata. Oh, ina program daba. Mai na be longandio. Rungudi ne lima na kloko na be kabini mo rumbu ka be kemdo California. Tini krone single buni mo rumo ibi kemdo ibiti. Go ibito konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawisi Boselani. Radio Bulondo Vata San Francisco. Bikoti Kenda Vatamai. Hey, do ba katotolo tiko? Do saya lupa lamun dina. Sa permentangan to boli-boli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa, wala katungan ko maulimat. Kaya binaka ni satu ket sengaki na nakatungan reba, may palitan na nato ilalako. May binakasar nga. Boli-boli roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Kaya tel man na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinom do boli-boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Raw talang ni kota ni nomni boli-boli ke ba ni ti ko man na Marine se Sonoma County, kanda rendre nomni vila ba ki, bitar tarani kina napani taliboni, 125 saiba. Bitu tolu 5 bitu na kena itu matay lalay. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Dan rembeka ng wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may vera taon na New Methodist Christian Fellowship USA, nonggu chisu,
nongu banua. Rungo vena vima manione na kabini bugu lulu be kemundo e California. Vima mani dua na singlewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Sa tunggo ka mai tam. Damun. Sa tunggo. Anda romo tunga na sere untuk tata litaka na sere utangilo. Mai be pensinas. Au maro bole usando na ngono bala na nungu baka sangai kweti. Iya. O kelas yang bagsaw ti mama. Iya. Bagniya, sige tiga bukan katala usando mo sangai kwa. Dalam politik ko ba? Kita belum minta mai untuk tuni yo. Kita belum kero be bol ketibal tengah kina. Tapi ngono kita ulah kan ya litu ka. Tangan ne sindo lago. Sa dulu sertu na bolo limbuli kwa. Iya, mo to ka sindo kela lang kala. Lagu nga kede no ko. Esa. To pede umaro bole unu tigara na mata ni kwa. Na vale pau. Na vale. Klane sa katal dona ka no betor no bikim ni. Bale tanga nama langaser. Dona ka o maruta bole. Ano mo bayang kata to no munu talent munindo bibo ka marutaki. Na itala no na sere. Na mata sere na bonga ke ngolo. Mau se ngone lelisa. Mai bonoli. Ke me minta ulang ata tu na sere ni bonga ke ngolo mai. Pati se singri se to ka bot. Da ulang to ka ni na walis. Ke me santo rongo ke me doli buli ken na keset bule to na ken keset na bolim to do ka ke me do mosa to me no bimang ko me sal sti mai lambas. Ayo. Ke me ngen do ulang ata to na sere ni bonga ke ngolo tau. Ker tiga bulan na tu vital no. Ipo matal tiga muni au klan ni mai ngau no muni korni bos tiga bulan kan no total no. Kala ni lebu tal ngabir no kanta. Rasa sangat tu dikele. Sarang kali kem ni tu ni turang ni ngau. Ya na no muni ti tu tang beli tiga muni sangat tu ni mata. Bina tahu. Eu turangan ni panapan ramai ngau. Na matanggaleo na wiborati. O basi lo. Bibor kat tengah na korungo tarawa si rotong na korubuli kay na. Taran wang gabuk. Nah. Saya kita bimbing mai nakor se ambak kita beka se wa lah. Angge mi bangkar la kau tamangu kita mai tu kini suba. Mi ada besar mi nang ngono buli ulkina mi ada besar na. Apa benang ngono? Nada mi ngono. O beka ni mi ada men lang se rewas ni kira no se. Sandina, baru na kau tu betor ko bikim ni na dolong siya. O ningali ki kila na ngono apa? Ni tigo bikim ni na sul-sul mo. Au kilangan ni ren itu ngau lang ser eu sini kilan indo na mendo tu ni sul-sul biau. Betul saya su sini indo taleta kasar na lang ser. Mi baka mundu bina katana warong ser bali be. Eu sini kau ita tu bali na lamang na lang ser bikinan tu mi korubuli. Kerlang serta na ngawani na usang susindo kawikin. Kamu linda bitu ngawari diretok. Saya ramai dengan usami yang kina na buli usami lakat tiku. Sa cukup buli berlimbia. Usang itu tiku malel nandelingan kuning. Naruh mau tanam mati sere. Usang ni nanu memulang sersa. Aku tahu mah di balik leka, mai tahu iya, tahu sejauh. Aku ya tik pun gulang ser ya. Aku baru ngajur tujuh kan tu kan. Di tangan itu bos ini matang kali wear tuntun. Dalam kita korto. Iya. Ya enggak ya tu mana lesian gona na soba kos na takiwai. Aku sangat penting itu. Nyata menentu singo. Kalau kami di sana laka-laka, menunggu gitu tumbuk yo kino tibut mungkin bang. Kalau sama sentuh tu nama kita makan tu tak tu nangun yang itu. Ada kami mengun yang kita. Baru tulang sir tokor tu. Saya nggak. Sentuh alang sir tu. Kalau kami tu nangun itu tu kaya ni tawas. Itu boleh kira mi itu kena nangun yang kau na. Kalau kami yang dorong nilai mix, berua. Harus taruhnya seru. Kami ni biar umumnya mana-mana. Hoi, kero nilai mix. Nengau. Hoi. Iyo. Cuma aku belum mikir. Rai. Oh iya lepas. Iya. Oh, harus sampai bikin lagi. Jongkar go. Kalau mau biru sampai bikin itu go. Kero nilai. Ada sanggih bikin itu. Iya, minta satu tempat cari lagi ya. Kalau kita tenang sir, iyo, dong apa? Dong mantu kita mau nutur pian.
Ito tambang-tambang ta serelewa. Asina ina bunugar. Nama kita sama. Iya, tamin ang tabi. Ara may rin tama sa wasuk. Usama ka tungay. Samu yang atakan bulan. Boleh. Iya, itu sa durenu korongo. Tibitung kimbo. Masih saleri usar kira. Taring usar kira saben bital no taring usar. Enggak, hutan lo saya kena tiga-tiga bunuh. Iya tuh sakat ke turis. Bukan original. Bukan gigolom. Iya. Oh. Taring usar. Muni, berapa baik? Asyik kini itu santai lebih kelihatan. Itu tengah betul juga. Iya, kau tuh vitamin satu. Ni ngulu sungai suba. Abis itu, oi. Tama coba kita coba dia. Oi. Oh, saya tak kenal tadi yo. Anu mikir lagi kita. Iya, arung dia sarga kan ngulu serju. Ni dono sen kitu tiba usai tak tu. So kali lima itu dono ulang itu segitu. Keren apa kok? Ke fisran do mi balibi sana do. Artundur. Orang kita salol. Rapi tak kau. Usah tarung saya malam. Usuk nabi tak, usuk nabi. Usuk nabi itu sami laksari arkes. Toli simta mandala share ni murah ya. Burdegi. Oh, ya taruh itu kau naik jalan no di penisenias. Doang nanti ulang-ulang gitu na listan. Rasa batale bataya ni paroka kamu mai katalong na lolo bena bena ka. खुशियाँ फिरे आई दिवाली दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था भूल चुके थे Make this Diwali extra special with Fiji TV's Best Dressed Diwali Attire Competition. There's prizes to be won to the value of $3,000 from Lord's Jewelers for the best stylish pose in Diwali attire, the best traditional Diwali attire, and the best dress with Diwali accessories. To enter, simply email your photos in your Diwali attire to fiji1comp@fijitv.com.fj. Entries close at 5 p.m. on Wednesday, November 8th, and winners will be announced on Friday, November 10th. So get creative and... Ya, untuk mula kita ko pensiniasi yang mau bini berarti kono nono mai tiura butikian dalam batani ko dua kelele mana putra rani watar and nanti pun orang mana go biti watar lagi na nabi saya berubah kalau maru boleh menunjukkan ni tunggu o singleci daman-daman yo tomando essa tahu sa dong mulher kes iya sa tibu saya kan go duru mamena mata sereng wana bunga kengelam bulan tinggi lebih tan lingam gor ya nama mata sereng gor o kere tu ke orto gor sana iya sangat vamos dalam tak ya ngo kita balik saranga ya nanguna may duru kinok sa katunchuk na bunga kengelam volume 1 volume 2 ndaka Iya. Ndana boleh mana ina ritual sarga. Iya. Waktu saat NBC ngendo ngena. Prosir. Na iya. Saya tak biasa. Selalu saya tak biasa. Quando tu mila mina. Lali. Iya gor. Ya nangulong gamay dulu kino tabango. Una sangkay. Rombo tekin non dabiti. Na balatenduan na combination nindo motivo tunggu ndindri mindarongo akina nanroto itu ni share vision nindo kalau belum macam tekla nilang cukup sekolah lang tong ya tunggu indo vitamin tegito ko ilom dale nando tungun sari lagalaka iya kuat na
O di do pula ser bikim do. O singi voltar. O buli ser ono bakasa. O di pula tu no mdu ser no boga kingolom. Oh, tibita. Tibita Karena ya. O do ser do talita ka mala kona ser. Dena to boka na tinan ito. Iya. Ngoro kila ngoro. Oh iya. Tar yo tawa. Iya. O ko pula tanga no ser. Oportunidade oportunidade artu tentang ser o ni tundulang ser. Mai vale o tu que não do crédito. Na dele na bisi o lagi buntu. Dele na bisi. Iya. Kan satu kuno ko bi utin ni sa na lago lutoka. Tiang sinmen lako. Iya. Sinmen lako. Iya. Bisa na ser rongo binakatikan dua tikumpa ko may Merlis tangkin tu bol tikan saya ada. Iya saya ada ini baga antuan ni bola. Sakut tukunan ni sa oso. Eno bukunin lutu ko sa rumah. Yang ke bol talento ni bola. Au sa re dota ni na mau ni linga. Sa tukun ni redi ko no durmo i bolendani si ke nan dota. Na italo no toka do ni bola na sero tol ke nan dota. Ko no rongo do talita don merama. Tik me Amerika. Raulako sama nili indo tali tung bang nana bubali. Raudonga wala moka ni sinma boa ten sawoti. O mati saro no na itokan. Sawoti sangi sali sumai. Bol listal me ko biotina. Sa bela kan tu natin na indo tu nanu mubali. Artu sawa watu ni vitamin. Renong buka. Sari di kon sawa untuk main nantam tanding kin. Do to na wol talo noa. Kena dua tal balik macam cakap. Dua duri balik bola. Mai ba. Duru cukup balik bola. Sudo cukup duru cukup tengah. Sambil ngasir sana. Nanti tunggu sari lagi balik. Tanto rio. Iya. Tahu. Au na paliling ko tungo ngono bi sulit na borumbu ka magamingo. Tanto. Keren sang oleh sarang aman na motser. To na may vital no. O tingaya. Dulang ser. Sebenarnya, sana may dia mungkin nonton tutup kita lo kalau mau pindah ke bikin ini dan meni ngante main mata di kuah. Nak balik. Ni tak tenung ke shot dan mata di warung buka. Balik sembarang tu dah. Iya. Kira-kira musuh tirana warung tu mai. Nazaga tu kunumpong kuah don lang sertikun don nundu fundraise. Oh ini sara iya. Kun orang beli tesor ni beli rumah. Iya. Sa babi nak bikin ini nasar ti main mata kan sini pinang dindai. Dona ngun solingan nito matanggali na buku ni sona project ko wini kata meu ko tele sume buke na buke ni kan rabi na buli ena takti vale ngun soli sarang andale solinga warong ser kitu na lang ser tikina na tiko talaki no eta ngone rongo ki no melang sirawati ko ke ni ngalal na kami sing dai o sa suriti ro sarang aba bimbi na tabole ngue rongo meron na tsukina bimbi ko tonga sinumba. Dona veo que no sama yung kuling ko. Pinawuli. Ano ba duri bigman? Ba duri sana na lotu kalau street making ya. Nunggu balik sana. Nak awalin. Santo sonta di kilo na kami go lotu kalau street. Dalay rongo ser na ibagawuti ni vitala no sa ka. Au tagilo kito sana may baka modikina na matani kuwa kito na gaisot talike na matani waro bukan na mga kami go. Pensinias.
Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco Ki Burubura Sema Mai Ngai Wasea One simple but brilliant trick to heat your home in 90 seconds and save thousands of dollars on your heating bill this winter.
Turang kena marama terbuat kena ngeleo na itape ni sini si weekend na kabdi bengkar abadinda bambu tani anda marota katalangan rato bitan lo chico na dorong lelang sangochi wala tarong chico na ngau na weekend to tol lingani kaloko berus ngabulu kapana beniti me bitu na kaloko pedila no no nindo ni bengkarabi na radio bulan do mata to to kabo chitu na rerindra ki beketo na kabi na kani bengkarabi dinda San Francisco, California. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei kabin tu siti ni sibna tini karo na tini kalima na miniti wei kemando i viti. Sibna lima na tini kalima na miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau rendre na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto wakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka suburi ani nanong yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongode na bima manione na kabiri buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikila na dapat menda baka talautaka buka singi leutaka siya baka kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimunio. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na jibgina. Me baka na karitua, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, bayang nga ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, me baka na steak, gay baka loka, tabi ka na kuslo, surua, tatni. Gila ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo siya wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, medak mbeka na kango. Nada ba ya? Sabi wala ki baka lefom ni daka yo senga ni kilana na medak kaba. Ole man lang katatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitong lo teki sarang ano bika kitengore na radio bulon do bata. Uy, na program na ba? May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabini mo rumbu ka bay kemando California. Tini karuna single mo ni mo rumo ay bay kemando ay biti. Ngoy bito koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kabesi Vosailani. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio bulando wata San Francisco, me kauti kenda wata mai. Abo bilang tengsu nabi tokan na kabin bing grabe din tay. Radio bulando wata mo bulman tangani berto na kantango da rumichungo na te mileni my woodland bulmanaka maramatau ko ini tokan singa bina wale besar don ser men numikino ani tupou ke salam bale suba bula tabale sala
Lei, waktu lagi na bay malalang abis gikem tu todo sar ma Australian tu sambul benaka tu saya rombana kanta mumbula abakan di benaka cigani na bukan di bengkarabi na kabinang ni kuah tadingku mama tabe muni benana ndo batu cukup mayu kaya waktu lagi na bay merama matanggali mareta kelundau ni sambul benaka bagan di benaka ini bukan di bitokan ni na kabi di bengkarabi Então, servo nei kerenda mundamu ke na tokani oya na mate lolo toka na kabi na kuwa sangai waktu kita katongan na kabi na noa nande wala ke na sau na itala noa ni sokodiri turangin marama dorbo ke na ngone lewa go na itala noa se matikin na se ni tangi maudia mai zakau na bangun bulu juga dibikin menito doksar na merama na turanga na dorbo ke na ngone leo mani cukup bo turanga melalang besi nimbulu benakan na leni vi korto doksar mai tabiuni na kabi dibing karabi dai na bangun bulu tele mendengai ni be tahun di lolo benakan do siama tu mai na be kabi to doksar rai hoi sakor na mileni sai kelas hamba ustaz simba kana mele ni go Sando mulo raki au tunga au saruinda masita
Hosea Senitangi Maria Mboroya Alvesuki na Kemuroka Walenga Sandau mulo mulo raki autunga Au saruinda mosita Senitangi Maria Mboroya Au saruinda mosita Senitangi Maria Mboroya Au saruinda mosita Totok na single hit ya mai bertu nama telo totok na dia wala ken na sau binak bale usar tatingu keren damu na buku ni namun ni kota mai beki mami na serbo ya na kab de ben garab tinta ka tan juga soko diri ya nangono sa foto weekend de 10 minute me bitu na kelok ke talga anda sana mai bitu tau na ikina bagu wal dan kan nugu marutakan dan to kani tidak tahu tiga Umberto kana ka binak de ben garab tinta wa sakir busu chan di beki ni ya na nugu seren bagu mote na bagu mote madani kina be lola ni de maya my Haywood dong bulu benak na siapa cukup my Haywood dan akab di bingkar apa tinggal bakal lagi di bingkar untuk gangster untuk sara ni buat lelip my Haywood wambi cukup na club di volleyball na Bula Bay volleyball club my Haywood kem tu talangan na sasusu yang gona cukup na kena kaba ba benaka na akab benak ni kuat apa kesabu itu yang di bingkar ni Napa kan ini bina kawa ini bina katalakin tukana family atau siapa cukup main tele lambasa na kabi dibing kerap tintai. Apa katalakin debi Taxman ke irto to sar dan doa cukup main dan doan ya seni tahun yang main sorry tax gelo main debi ju ke kem to sar na ando cuma kana root talanga na kabi dibing kerap tintai. Ona baga motel tu mentengan debi tabulengo kodi en sar place mai asa baga nuni binaka na buguna munisia ma cukup mai koira bata kiera be brother bola ki erto to sar na bingkar abi cukup baga mai mai uluru mai na lomo dono ke Australia tomba di tabu doto kana se di botuliu bundamu libu ya na kabi di bingkar abi dai ki kemuni to sar lini matu male onni ando bata cukup mai en no to live cukup en kabi nangan di bingkar abi dai kato to tiga buntu nangona sama itam sata untuk programu en kabi di bingkar abi dai abo mo tel tungan di mis no kana sing bata laki di mis lang besi ka baga ni binang talanga bi chinai Eric lang sa boleh na ndo bat cukup mai Sacramento en kabi nangan di kuwa se mai PR mbeka nuita kini totoka cukup nonton video kani en kabi di bingkar abi en dai me atau nangon nanda naga bi rongodi ndo matalikina eu pedi la nopo no mulintau ni bingkar abi ni vaga zengu binaka ni sate mode sangat manda ni mode na biwa kani binaka